עורך דין. פסול אוזבקיסטן, הוא אומר Isroilda bo'lib turgan hamyurtimiz oddiy bir video tufayli juda katta muammoga duch keldi. Assalomu alaykum Samarqandiyo, Nazmishmon. Voqea shunday sodir bo'ldi. Eron tomonidan raketa hujumlari bo'layotgan bir paytda Isroil aholisi xavfsizlik uchun bomba boshpanalarga qocha boshlashdi. Shu payt hamyurtimiz ko'chada turgan holatda video oldi va shunday dedi: Kallamush birim hamma gureqsa. Qarabsizki, ushbu videoni TikTok platformasiga yukladi. Ushbu videoni tomosha qilgan yahudiy millatiga mansub yigit hamyurtimiz ustidan arz qildi. זה סופו של כל אחד שמסית נגד המדינה. Politsiya hamyurtimizni ish joyidan ushlab olib ketdi. Bundan tashqari video syomka qilib turgan yigit nega endi kulmayapsan? Endi sen uchun hammasi qiyin bo'ladi deb ta'kidladi. Это тебя смешно, да? Тебе смешно? Это тебя радует, да? Я думал, что ты был очень рад, когда ты там на ТикТок был такой веселый, когда на нас бомбы бросили. не сказал. Ты кому сказал это? Ты думаешь, ты мы дураки, да? Ты думаешь? Ты свои друзья сказал, что мы, да, что мы все каламуши, да? Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Assalomu alaykum Samarqandiyo, Nazmishmon. Tinchmi, sog' salomatmi? Selene go'shkaystomi, ame chotkimi? Natarsit on dixna shayton, работа Израилямja. Isitomi mana. Bismillah, hamma gureqsa. Kallamush birim hamma gureqsa. Ana. Ko'chada hech kim emas. Selena, sar shud, Samarqandiyo. Ki xursand shuysiz, kommentariy aytsin. Ki tarsiz, kommentariy. Давай, go. שלום. מה שלומך? חבר את הפלאפון. סגור. אהלן גדול, שלום. אתה יודע עברית? לא עברית? Ты меня помнишь? טאצ'יק. Таджик. можете по-русски говорить. אתה יודע את השפה? אני יודע את השפה, כן. תראו לו שהוא עצור כרגע בחשד להסתה בציבור. тебя сейчас они ты арестуют они тебя. Я тебе говорю, они тебя сейчас арестуют. Ты арестован за то, что ты сделал в ТикТоке. הוא מאיים עליי כרגע, הוא אומר לי, שומע, זה משרד, הוא אמר, אתה עוד תראה, אתה בוחרי, אתה עוד תראה. יניס בוחרי. שמעת מה הוא איים עליי הרגע? הוא כרגע איים עליי. שקט, אתה לא מתנגד, הבנת? זוז. זה סופו של כל מה זה? אחד שמסית נגד המדינה. ספינה, תוריד את הספינה. סובב. סובב, אני אומר לך. Это тебя смешно, да? Тебе смешно. Это тебя радует, да? Я думал, что ты был очень рад, когда ты там на ТикТок был такой веселый, когда на нас бомбы бросили. не сказал. Ты кому сказал это? Ты думаешь, ты мы дураки, да? Ты думаешь? Ты свои друзья сказал, что мы, да, что мы все каламуши, да? Меня выкладывают на фото. На ТикТоке. Это есть. Все будет, брат. Все будет. Ты не брат мой, да? Все будет. Я своим. הוא מכחיש, אבל יש הכל מוסרד, הכל מתועד. אין לו מה להכחיש. הכל מוסרד, הכל מתועד, כל האינטרנט מפוצץ בזה, אחי. טוב, תשלח לי את הסרטון בבקשה. בוודאי. הנה המגילה. שהחיוך הזה ירד לך מהפנים בעזרת השם, אל תדאג. נוריד לך את החיוך הזה. עוד את tvoj улыбка не останется так. שנייה אחי, שנייה כפרה. אתה קב"ט? רק רגע אחי. מה זה הדבקת? מה הוא אומר? הוא רוצה עורך דין. פסול אוזבקיסטן. פסול אוזבקיסטן, הוא אומר
שגריר אוזבקיסטן בעניינים. נשמה, לא יעזור לך, אפילו אלוהים לא יעזור לך עכשיו. בעניינים? שהוא אומר שגריר אוזבקיסטן בעניינים. תוריד את הידיים. Ты хочешь что-то сказать? אסור. ביי. כן, אני שם.